tugatera tumeze nk'amadubu. Afande we ibyo byarabaye, icyabaye ni ukutaruhari. Ikaze mwese abakunzi bacu ba Tuzarutsinda TV, twongeye kubasuhuza muhereye ku migabane itandukanye, tubakira amakuru yacu uyu munsi. Iminsi ni iminsi 29 z'ukwezi kwa karindwi 2025. Mu by'ukuri muri ab'agaciro kenshi mukomeje kugaragaza uruhare mu kudushigikira, tukwibutsa ko turakanda subscribe kuko byoroshye cyane kuba wayikanda. Uyu ni umwanya mwiza kugira ngo uyikande kugira ngo amakuru azahora kugeraho ku gihe, kuko twabibemereye twabifite tubagazaho amakuru yo mu gihugu cyacu ndetse no hanze yacu. Ntabwo tuziga tuje mu by'amatiku. Hanze hari ibintu byinshi by'amatiku, ugasanga abantu bavuga amakuru y'igihugu ako kandi ugasanga kandi bari mu bintu by'amatiku byo mu miryango n'ibiki, bareba ngo abantu batandukanye n'abagore b'iki. Twe ntabwo tuzigera tugera iyo ngiyo, ntabwo tuzigera tuja mu bintu by'imiryango. Icyo twe twahaguruke ni ukuvuga amakuru, nyuma y'amakuru nta kindi tuzakora. Icyo twiyemeje ni ukubabwira amakuru y'uko akarere kameze, y'ibivugwa mu karere, nayo ibintu by'udutiku by'imiryango twe ntabwo tuzigera tubijaho. Turebe ingingo z'amakuru yacu uyu munsi. Turaza kubitera mu karere k'Umurenge, tumaze iminsi tubaheza update y'uko ibintu bizifashe. Hanyuma n'andi makuru tuzakugarukaho. Perezida Evariste Ndayishimiye arashinjwa kudobya ibiganiro byari hagati ya leta ya Kinshasa na guverinoma y'u Rwanda. Izo nizo ngingo z'ingenzi tuza kugarukaho mu kanya. Murakoze. Duhere muri Kivu y'Amajepfo, mu misozi miremire ya Minembwe, muri ho plateau. Kuri ubu ngubu haratuje, hameze neza, nta kibazo. Abaturage baragenda kuko bisanzwe ijoro n'amanywa, haba amoko yose atandukanye, haba abashi, abapfurero n'abarundi. Iho nta vangura rihari, nta robanura. Abantu bose bahari ni abakongomani kandi batuye ico kimwe, nta vangura riharangwa. Aho intare za Sarambwe Amadu bacungiye umutekano, mu by'ukuri hameze neza. Indondo za Rugezi, mu nkengero za Minembwe hose ni amahoro. Kuri ubu ngubu haratuje kandi turasaba Imana y'Umurenge ikomeze yatanga amahoro, kuko abantu bagiye bacura imigambi nyinshi kugira ngo bazakure ubwoko bw'Abanyamurenge, ariko ntabwo bizakunda kuko Imana iri mu ruhande rwacu. Ntabwo izemera ko bamwe bica abandi, andi moko yica abandi bamareho. Ubundi turashimira Amadu akomeje gucungira umutekano ababyeyi babo, yanze ko batemwa amajosi. Uzukuri nabo gushimirwa bari abagabo bazavuga ngo ico umuntu akurusha ugomba kukimushimira. Barakiturusha, baturushije ubutwari bwo guhagarara ku babyeyi kugira ngo badashira. Naho indondo, iriya ndondo ya za Uvira niyo ikirimo leta za Bijombo. Aho ngaho mu by'ukuri nta mutekano uba uhari, kubera ko bariya abantu icyari cyarabazanye no mu Minembwe murakizi ko bavuga ngo barimbure ubwoko bw'Abanyamurenge, ariko bakajijisha. Niyo mpamvu mwabonaga rimwe na rimwe batwika amazu ku manywa y'ihangu, bagatwika amazu y'abaturage kandi bitwa nibo baje gucunga umutekano w'abaturage. Mu by'ukuri bigatangaza abantu aho guverinoma itwika amazu y'abaturage, ikanyaga inka, kandi yari yakagombye gucunga ibintu by'abaturage, akaba ari yibyangiza. Niyo mpamvu n'ahari tuno duce twinshi turimo guverinoma twituye nk'Abanyamurenge nta mutekano baragira. Nabo baracabashakisha barebe ko byenda AFC M23 izagenda ikababohora kuko yabohoye abaturage bo Minembwe, kandi ico gihe kizagera. Tukiranga mu Minembwe habaye ikintu c'ubwicanyi hariya mu Minembwe bukozwe n'umurundi ukomoka mu gihugu c'u Burundi, witwa ku izina rya Minane, yabaye kwa Sostene yari umubaji. Niwe wakoze ubwicanyi hariya mu Madegu centre, yarazwi nk'umubaji. Yitwa Minane, yabaga kwa Sostene. Bivuga ko ngo yasanganye umushi ari kumwe n'umugore wiwe ndetse n'umurezi wiwe. Nimba aketse ko bari mu byaha, ahita barasa bose. Yamarasa umurezi wiwe, murumuna w'umugore wiwe arapfa, arasa n'umugore wiwe arapfa, arangije arasa n'uwo mushi nawe arapfa, nawe arangije kubarasa bose bamaze gupfa nawe arirasa. Mu by'ukuri ni impfu zibabaje cyane, aho abantu bose bagera kuri bane bose bamagwa aho ngaho kuri rimwe. Umuntu akarasa abandi bose yarangiza nakirasa. Urumva yabonye ko n'ubundi nawe bitaza kumworohera, kubera ko yari yakoze ibintu z'ubwicanyi bitabaho, ubwicanyi bw'indengakamere, aho arasa abantu bangana gutyo bose bagapfa. Kurasa umugore akarasa n'umuntu wiwe, akarasa n'undi mushi, nawe yarangiza akirasa. Mu by'ukuri uwo muntu nawe yakoze ubwicanyi bumwe budasanzwe buteye ubwoba, ariko ubundi ibice byose bya Minembwe ni amahoro, bimeze neza, biratekanye, nta kibazo. Tutugenda tubaheza update umunsi ku wundi uko akarere kameze. Muza mukomeza mubane natwe, nako ico twabemereye nuko tubagaza amakuru
amakuru twatohoje, amakuru dufitiye igihamya. Reka dusimbuke nanone kuri iyo nkuru yavuzwe ishinja Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye no nyiribayazana n'ibibazo byose bitagira iherezo hagati y'igihugu cye n'igihugu cy'u Rwanda nk'uko abantu benshi bagiye babigaragaza. Ni mu gihe u Burundi na FARDC na FDLR n'abazarendo bose bari bishize hamwe kugira ngo barwanye ihuriro rya Alliance Fleuve Congo FCM23. Mu by'ukuri ni ibintu bitangaje. Evariste Ndayishimiye kuri uyu munsi ko baramushinja yuko akomeje kudobya ibi biganiro biri hagati y'u Rwanda na Congo byo kuzana amahoro arambye mu gihugu. Ni ibiganiro byashinyiwe i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko umugabo n'ubundi akaba akomeje kubyinjiramo, akomeza kwereka gisegeti yuko nta mahoro ahari, ahubwo bakwiriye gukoresha imbaraga za gisirikare kandi nta nazo bafite, kubera ko Ndayishimiye yakoze iyo byakabaga, aragerageza afata ingabo zose ziri mu Burundi zose azishyira mu gihugu cya Congo, atera ingabo mugenzi we Felix Tshisekedi mu bitugu kugira ngo barimbure uyu mutwe wa FCM23. Mwarabibonye mu mwaka ushize ahantu bita Ngungu na za Masisi, nta Murundi wari wasigaye mu Bujumbura, bose bari baje kugira ngo barebe uko barimbura. Hari uwambwiye ngo umusirikare twavuganye arambwira ngo barababonye Abarundi baje bamanuka ku musozi bari kumwe na leta ya Kinshasa na zirantera hamwe zashize zikoze jenoside mu Rwanda, ngo barababona bamanuka ku misozi, imisozi iruzura gutya, iruzura ntubone icyatsi ukoze ubona gusa iteni. Abarundi nta Murundi wasigaye Burundi n'umwe, bose bari baje. M23 babonye ravuga ati sasa abantu ntabwo twabagwanya ngo tubashobore, turi bakeya, dufite ubukehwa, kuri iri zuba baratumara. M23 iriyeka, baraza Abarundi na FARDC na zirantera hamwe bamabirara mu muhana, haraza Ngungu za Masisi barirara bararyama, baravuga bati aduhi yatinye, batangira kwifotoza amaselfie bavuga ati aduhi yatinye, yabonye ko nawe ntaho yaduhera. M23 icyo yakoze ni ikigira strategy zazo yo kurwana nijoro, ikoresha ibibyuma bidaturika, hari utubugita, hari izimbunda zimwe zidaturika zirahaba barazigira, imbunda zirasa nijoro zidaturika, uzubwaho cyukubona se umuntu aratemze kandi yishwe n'urusasa ariko utumvishije gwaturitse. M23 ikoresha systeme, irasaba Abarundi barashira, ibatega za mine, za grenade irabatega, Abarundi barashira neza muri uriya muhana. Intumbu zari zuzuye ntabwo n'umwe ziracyahari. None ico leta y'u Burundi yatsinzwe n'intambara yari ihanganyemo n'irahuro rya Alliance Fleuve Congo, iratsindwa, barabirukana. Iyo bamaze gutsindwa babonye ko batsinzwe iriya ntambara za Masisi na za Ngungu, bashize babateze za mine, bashize ntibigeze bahagara mu mujyi wa Goma, baragiye baravuga ati hasaho kurindira, baragenda bagera za Bukavu na hati hasaho kurindira, baragenda bari Buvira niyo bari na za Kamanyola, naho ntibigeze bahagarara, bamahagara bahushuka, baravuze ati muro twahuye nayo Ngungu, si umuro wo kurinda, si umuro wo gutegereza, reka tukomeze tugende turi ko twogera za Buvira tukazambuka mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Bageze iriya ubundi muri wa mugambi wa Neva na Cirombo barabahagarika, banga ko bambuka mu Burundi barinde ibuvira. Niyo mpamvu muri Uganda mwumva bavuga ngo bari mu kuvuga ngo hariya ngo ibuvira ngo hari igikuta ngo c'Abarundi ngo caziteme 23. Abarundi atigeze bagana mu mujyi wa Goma ngo bagwane, no mu mujyi wa Bukavu atigeze bagana, no mu Kamanyola bagafatira furi iraza ntuze za Uvira, ngo hari igikuta c'Abarundi. Nta gikuta c'Abarundi gihari kabisa. Na Colonel Gakufi yarabivuze, aravuga ati Abarundi inzira zabo turazizi, twagwanye nabo muri Nord, ntamba tuzagwana nko twagwanye muri Nord, ntayo ntibizashoboka, ntibizakunda, kuko hari muri Nord hari abantu benshi, hari Abarundi benshi, niyo bari buzuye nazira intera hamwe na FARDC ndetse n'ibindi bihugu byinshi byaraje kubatera mu mugongo, ariko hari no batsindwe intambara. Kivuga ko ariho batsindwe intambara, Abarundi ntabwo bigeze bahagarara ngo bagwane mu mujyi wa Goma na za Bukavu. Ubu bagera za Uvira kubera ko baramaze guhekegwa Uvira no ku mupaka w'u Burundi na Kongo, babura uko bagira, bavuga ati reka tweze akanyabugabo tube duhagarariye ahangaha. Baja mu bintu nyine, bari mu bintu by'ibiganiro. Niyo mpamvu muri kumva babishongeza ngo hari igikuta. Nimba hari igikuta baje kugishira Uvira, bage gushira bimuriyo intara ya Kivu y'Amajepfo, ari uko i Bukavu hadahari, gituma bataje ngo bagwane n'imbara abagabo
kugira bahakure M23 kugira bahashire ira ofisi yabo. Mu by'ukuri baratsinzwe n'intambara, nibyo bagenda bikubita ku mutima ariko baratsinzwe. Amakuru yacu nakagaruka, we na musore wanyu Pacifique Kamunege, murakoze mwabo.